B Phylon village ki incident thokhiba khundugi ichilinaw singdugi dasata horaba victim hoy horaba marup singdugi khungangdugi chief tuna already Nongpok Sekmai ki police station da 18th of May da case file tawkraba adum laba case ama ngasi phawba tadana leibiramiba ngasi dang ngarang dang 18 July yoraba somewhere around 70 days ki makadal lakaba sidai sidang tare ibse kanamba mawong no hai base ngasi ki sarkar sidai koi hangjani ba ngasi ki sarkar sina matang matam chana dana action matam chana pai ka tawa tawada thaba matam chana tawdaba control tawdaba port matam chana control tawdaba asingba action failure mayam asidagi ngasi ki now they put Manipur into shame hai base koi Congress party na haijani because Manipur is now totally in shame. Not only in India but all over the world. Ay mai hangdong na piruk hang na jat pangamreba. Iraiba jati. Unang maitra ba kasi nupi ki kunaida atuki mati izat laiba nupi ko. Awang pa thata thambal lamdam ni haida na khana na lai jariba adu lamdam ne ba ko Manipur ase. Adu ngasidi asigum laba laibak thiwa incident ase matang matam chana koi action local hodaba akoi shena hodaba si government sina mapam matam chana tabi hodaba aduna maram moi dana ngasi de koi kai phiro khumi bane lebak niam marakida aduga ngasi ki government sina ina hamni ko wapam mamadi asukui ba 18 May da case file dogna legra ba port ama adusu crime totally against the human nature oi ba crime amagaki action ama bawa lokat na ngasi asok sama mata masi tumin na lagi laga ngarang na hada parliament haudor ya haiba karsida viral jakhat na masi des su moto lokat na na mi pharani gaina area to gi concern SP naga adugum na ba mioi sing culprit main culprit phare gaina tawbiri base hoi theng la su theng na action na sama tawbira iba dudi ai koi peli adubo maduna koi apen badi oige kari gino hairaga asigum laba delayed politics delayed policies delayed actions maya masina ngasidi Manipur ase ai koi karum lambi de chati no hain se koi khang ngam dre ba ngasi no May 3rd tagi 78 days surak labani asigum laba incident ase video phang keset ama khak koi ram bayai masigum laba incident ase community sing sigi marak incident kaya am rol tuna leram laga de ge haiba alu ngasi government na sina irang ngasi lotion na ba suksang na ba matam irang ngasi lotion na ba hona biti ba sikari gino sine ko hangi wa pa yes ngasi laibati ang na thire asu na ba lupi ki makata satharak ba thabak thoram sing ngasi ai koina kari gumba angle na mata dai ko ne appreciate tawninge accept su tawninge madu na ba culprit na do any community ki hoise no any religion ki hoise no any faith ki hoise no makoy do extreme to extreme koi punishment bi kada bani adubo masigi wahai ase Sri Narendra Modi na 78 days ki matung tang si Manipur gai na mai machin na panbirak pasidi akoi khajitang Manipur se Narendra Modi ji na kaw ribo e hai se ko khang mangame mana kaw na mata raga ni kari ki damang no ngasi Sri Biren na matam jana thabo pai khat ba Sri Amit Shah na matam jana thabo pai khat ba Sri Modi na matam jana thabo pai khat pi da ba ngasi prompt reaction to bira iba 18 May 3rd 4th May di porto ngasi turan react to bilagi ba sumaina matam do na react to bidana crisis as control to na mohona ba tare di Manipur will never be in this shameful position hai ba se Sri Narendra Modi Sri Amit Shah amadi Sri Biren si mapam sing sidai ko na tamjen ninge ba hai je ninge wa sing se adu nai ko na whole action si ye ba matam da asum na ba crime war never brings solution to any issue aduna masigi policy makoina mahamagi basic interest laini hanna khanba pot dam target tawraga touch taw panataba humanitarian ground da Sri Narendra Modi na ngasi laubiri entire nation angry with Manipur incident ay how come 78 days ki matung only today he realized that the entire nation is angry with the situation in Manipur I go and recite to the Manipur for more than 78 days. We are tolerating this whole situation. And then the whole
they were sharing our sorrows. Aduga Sri Narendra Modi na tumin na lay, ngasi kitang magi kok na tulak praiba. Entire nation is suffering, angry with the Manipur incident. Kahit na haibilag pa si Di, ay nahayjaning ba mo na? Kanun ka puri shakti, lagake punishment de dunga, hai. Ado sigong ba tabag si Di, ado kung lawa, be kanuni tabag tao kibadi nga sinahan man natin na. Sige incident sinahan man natin, masindi layok pa na ikut da keset amang pangaw wagi tolong tiyo barang ni keset mayama manam na layong kini video mayama manam na layong kini adu kay mayam di Sri Narendra Modi and his team madam jame control taw na mo na bra kani mo adu ba video mayama mo irang taw yan kaladi how they will react ikoy mo di mapum dagi khang ngi ba how they will react adu so mo mo di occasion ning ti sa ba ma ye ga ngang na ba kita magda mang mo ga platform matang sa bang ngai ga Manipur ki prajadi ching na ma da play na lay bani mo di adum la lak da lam da lay bani mo na ngang ba khara ko community ki adum la ba san few lakhs ka population na ngang ja ba go pangang na ngang sa no na khadu la ka mo tumin na dum lay bi hi ge hai bra ko na si khangni ba ba pandi aduna akoy na ngasi yang na thoning da ba thugo me tang mari the thoki ba thugo ka se seriously amu ka na condemn to gi mathata matam jane react to da ba nga sigi nation sigi rulers in subo sa koi na BJP government sigo ju seriously condemn to wi aduna makhoi na timely react to da project gi nga sidi Manipur is shame in front of the whole nation. This is responsible of Narendra Modi, Amit Shah, and Bharatiya Janata Party led government over here in Manipur, Sri Biren. So, my dear friends, thank you very much for coming over here. Aduga nga sige, pasugong na ba? Yang na nuhay tabi issue kasi, matung manaw sa umukah na tuk taboy siya no, hay na ikoy na amuhan na pratna kamjari, community abata na, lang junction na mapunta junction niyo, lupi nga na harassment tawaga, adong akan masak laga lang joy, uy gani abo akan dikan gano, aduga, masi, nupi na dignity na halaga, nupi na izat mahalaga, adong na lang manggar balaite, adong na makata ba sumek, sansya mo na to, ginagtan na ba, any community na to, ginagtan na ba, Congress Party na, April to Jari, thank you.